Hey, hallelujah. Kaklay belay, katungjak, ti tongtogjak mang nung nahnay, tangin malat tini bahay no seng kay tuni katangkok, no seng serang tangi tongo, tini bahay no seng kay tuni katangkok bagi kuplong nay, ti kay tuni katangkok abo seng no kaksang ruwo, tongtok ruwo, hallelujah, abo simia, bebak area bless, angay seng tamong male satisfied, alive no seng tamlay enjoy klay mano, hallelujah. So Friday, tini sal bahay no belai special salong tangi tongo. Tini bahay no seng kay tuni kok serang lainay. Tini bahay no seng kay tuni kok kuplong lainay. Tini bahay no seng take a step kay tu jam musung zakmani a step bo seng kalainay. Tangi himal sini kay tu belai kaham. Bini besar ono kaham simisi yafaro. Kaham position at lango. Hallelujah. So Friday, nini gana ginin borok no share klima bising tri borok no share klay ready. Borok bahay no tini kay tuni kong serang imantan. Hallelujah. So noro belai excited na tini bo kay tuni kong serang na bagay ang saimano. Sabo ni bagay ang koinay norok no. Please, nini gana gini ni takuk te bukuk song nini jati masak nini dara menay borok no bahay no. Ok tini ni katang kok. Ok kay tuni kok no kanan na share clarity. Hallelujah. Tang mana jesse kay tuni kok pir saknay. Asik no kay tuni mung kusuk nay. Asik no kay tuni mung teyu busung sasang nay. Hallelujah. So Sabo chini babu ni mung no sung sasak nay nung ang no. Hallelujah. Fadi hingke tini bahay no sung kay tuni kok serung mo pasing tang nay. Tini bahay no sung belai ke kuplong ang lainay kay tuni kobo. Hallelujah. Fadi hingke elambak by kesen siang lai sinay tini elambak ni kok abong ka ketang kok. So tini ni narok title hakema theme no kana Jisu nini bagi Sabo abono sung saiman thai. Hallelujah. Yes, Jesus Christ abo nini bagi Sabo. Ani bagi Sabo abono sung kaham ke sitai. Hallelujah. Praise the Lord. Botam promise krailangka sung saro tongpuro. Abono sung saiman thai. Tomun nung sibai shuka shika Jisu nini bagi Sabo. Te botam promise krailangka. Hai kangke tomun nung shikangke nini lai no smodeng nai. Te nini belanya kaksang iman nai. Te nini belanya tong thok iman nai. Hallelujah. Praise the Lord. So just kasrang di katong thok di upon ti prasha. Yes, nini sak tamong itong ya kaitor bebak no siwo. Hallelujah. Just poito klai di kaitor no hamra na tangi tongo te kaitor no bless klanya tangi tongo. Abuni bagi tam namla faith nango poito nango. Hamya no sini busak ne tiklai roh nani bagai. Lau poito bro ni pai kaitor ni kog ni aro ni payo. So ang no koinai just konjo kekreke kaitor tam musung jak tini abono nang knadi te kay tuni katang kok no bakaw sudi naidi aham yarok tay jaga manya nini busago ongkor thangbay nay tay ning kaham sak kaham tay blessed angi tong nay sal brum brum no. Hallelujah. Fari sung joto no elambak klok lay nay norok ni Bible hopefully gana ongna te notepad te kolom bebang gana nari. Hallelujah. Kay to tini bahay no suno bless klanya tangi tongo te ang norok te request kanya musungo nini gana ni takok te buhuk song nini friend circle tong nay rok no bahay no share klay mani bising te kay to no ok katang kok no serengani save klay redi tangle bo bahay no kay to no kok nango bo bahay no slaijak ni nango bo bahay no miracle nango bo bahay no matangjak ni nango bo bahay no a blessings kay to musung jak mano nango. Hallelujah. So bono bahay no a blessings a hamari rok no manna ni bagi bono save klay redi. Hallelujah. Fari elamba klok layan title tam tong mani Jisu sini bagi Sabo abono sung sitai. Hallelujah. Te Jisu sini bagi tam promise klay langka sung abono sitai te saiman thai. So fari elamba klok lainay John chapter 6 verse 35. Hallelujah. John chapter 6 verse 35. Norok ni gana elambak tong kan norok naidi John chapter 6 verse 35 to 48. Aratam sijak tong. Hallelujah. I am the bread of the life ni sao. Jisu tam ni gosi ang kalang mani chamong ni gosi. Praise the Lord. Ketang tong na bagi chamong nango. Tabuk o lang mani chamong se Sabo ni gosi ka baitang Jisu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. So ang ozorawo norok joto no te sing joto no saiman thai chini samung Sabo malabo Jisu Kristo se. Hallelujah. Batangi gosi kana abono sing srai ang thai. Padi o 5,000 je borok rok Jisu ni logi tong puro
Chala rok ni sao te beri serai kobi 10,000 ang na. Borok saltamang kakai tuni kok khnamani. Khnamang saltamang itangka samung ok khuimani suru se borok ter malai liya na hai matongo. So jepro ok khuijak laika samung arrange khlaiman layang itong laika. Even Jisu ni disciple tong nai rok bahaino belaino tamnai wansuk kol paijak yang itong laika. Bahai ke sarana asuk borok kobang mano hnai. Yang Jisu ko sao norong sar dihini. Haleluya tamka trai khorok san yago tiffin no hunsiwane roti leb batongo te abmak ni tongo. Jisu Kristo no kha saka nai sawoi kai to na hambai rekha te tamungkha abo multiplying nani sengkhani saw salai kha te a 5,000 chala rok berei te chrai khoboi 10,000 sakangana joto no okpungi salai kha sasini sai asake alai dangkha okpungsini pungoi 12ta tukuri haikaba ura kuplung samung torok kho ni saw 12 means what aro sungno phurungoi tongo tamo 12 mas ni bagino bebak zorani bagino salbrum ni bagino sini pholani chamung bahaino Jisu Kristo sini physical chamung bahaino Jisu Kristo because bo angkha osungsar te chukna hani malik hallelujah praise the Lord so khasrang di te khatong thok di nini busuk tong busuk gerei neng wan sugoi wan awi kulpaya ta engdi hallelujah nini busuk tong busuk gerei tam tong tam gerei abono tui bokrok hedek ta engdi tangole Jisu Kristo baithang gosika ang se langmani chamung hunai hallelujah praise the Lord so khasrang di tini kabang borok complain rei tongo income gerei ako gerei tamno sanai nukong bagat nai konlai hene saiman di Jisu Kristo ka hamari klainai norok regular kaitoni kokbai koplongoi tongmani aboni bagai tamo norok poito ragi tongo tei norok nukhongo bebangna alai dang na thangi tongo norok ni faith norok tori tongmani faith poito wo abo tam khlainai norok ni bebag area wa alai dang nai hallelujah so just believe khaidi just poito khlaidi kaitoni kok ni bagai simi khatung di tai ei engdi tamung nai automatic in life bahage sian changi tong nung saisi maraglak hallelujah bopro asake nung salajagi thanga bopro asake nung hamari kuplung nang borok ngkha nung baithang ter saman glak just nini samung ani samung tamo kaitoni kogo khunju kaisonnani kaitoro zora rnani hallelujah so first number 1 Jisu Kristo tamuhni gosika ang khalangmani chamung hni saw note khainarak di number 1 hallelujah tini daily no borro wana jagle ang tini daily ni solution na thangi tongo pura bosor thagi sini solution Jisu Kristo tongo abono tini norong thane yafana thangi tongo kaitor sungno yafana thangi tongo so just tiarandi notepad na di ganawo khata kolom na di bible na di John chapter 6 verse ngangke 35 ti 48 tam sujak tong Jisu ka sini langmani chamong haha hallelujah Jisu Kristo ka sini langmani chamong tawana zagdi kana tamong nai wana nano sunu puringya Jisu Kristo ahon bagin sao na sigina de zabra bubar haikaba khum bubar rok no ni sao zabra rok no aba kes masusiu hallelujah tok sa tong mlirong na sigina di ni sao au belaino surprise na tangin malai di otogro kudu samung khlaya haikon daily masa brok teni ni slai pan kusung nai thok punglai busu wari yang thanglayo yang phailayo busu ke khatung khaza tei punglayo kaitono loblanya haima tong broga je pro punglai pro chiriru kaitono so brok hambai halanya hallelujah so nai Jisu Kristo sungno phurungnani bagai sungje busu kaham abono phunognani bagai tok rongno se example manahar siwo tamunei o tok rongna nasigi nai borok maibo raya maibo boria golabo khaya mungsasako khatiya haipano ang borok no sal brom sarui tono musangri tono boro naithogri tono hallelujah zabra khumbubar busukke naithogri tono ang so serapsani o toksa tok mili serapsani o zabra serapsani o khumbubar no se ang asuk musangri tono hungke ani baithani yakbai sanamjak nono ang musangra glak diba ang nono naikol glak diba ang nono tuidul glak diba ang nono sara glak diba o kokno Jisu Kristo phurungna thangi tong sungno te aboni bagino sungba haino yes relax thai Jisu Kristo o nung kisisa wana wi wan suk mani bele tam solution phainani musasuk solution phare phaina
Hallelujah. Nini awana ma nini a cinta nini a je kabang ma okhlaisa ma a je guilty feeling ma a saya ngai je kabang ma nini tamnai belai baka khep ngai tong tamo musa solution to paino ba. Hallelujah. Asik poza kabang ma tama so horna mu sungjak ba nang tangi wana we asa cinta klai tong. Abang bagina sable Jisu Kristo ba pari poza hilik tu jak o langjak borok re phaisiri nini poza no hni sao. Hallelujah. Haipan se horna nailayo. Haipan se hilikoko ki himna nailayo. Haipan se mogro ro ke tongna musongjak layo. Haipan se dukhi mukti khiklai tongna musongjak layo. Muni phaiside nini pozana ya pharei tong thoksidi samung Jisu Kristo tongo. Beba awana mane khiboi khaksang phaisidi nei asuk sep kahamuru pru mane remawo sudu se borok rok tamo khaksang phaina naya lengla phaina naya kosto khaina nale tapono saksaga rojoi nana nale guilty feeling gei okhlai salai mane saya phasing mang ya prisana nailayo. Hallelujah. Especially sikla salai rong common tamo income source kre chakri manya porikha blei haipon manya so tini ang sanai Jisu Kristo ang kalangmani samung. He's the bread of the life. Abon bagino John chapter 6 verse 35 okong sao I am the bread of the life. Jisu Kristo se langmani samung. Hallelujah. Nok ani log saja mano Jisu Kristo sani langmani samung. Hallelujah. Sadi Jisu Kristo sani langmani samung. Sadi nangke lakh bar sadi hazar bar sadi Jisu Kristo sani langmani samung. Jisu Kristo sani langmani samung. Jisu Kristo sani langmani samung. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kabang ma mani hamya saka bahok derau na. Haja haya fast food saka nge bahok derau ba sak hamya ngoro ni salai blana. Same. Hygienic samung sapai di. Asamung teke buya Jisu Kristo se. Mini kok kathar se. Hallelujah. So habuni bagin unhygienic fast food sana ta thangsi de sungsani samuro Jisu no bai thang sapai di. Baksa ka direct wan sugui tongkana. Baga wakagi sana ni Jisu no ne. Hallelujah. Or tam bujiro na naising no. Actual tam phurna nai. Borok thangi tongna ni bagi chamung nango. Hallelujah. Borok obono saiman lai chamung sai ka borok ramo te sakhamyangi thuyo. But nung saiman di life nini je langma thuk ngi tongmani o langma obo samung baya. O sungsani samung baya obo Jisu Kristo ose. Hallelujah. Tini borok proud ng layo rang tongo nei mane mungsa suk achieve khlaika nei. But life je nung mani tongmani langma je mani tongmani abo boroni phai abo Jisu Kristo ni aroni se. Jisu Kristo obo phrangnani nayo o je nung langma tui tongmani obo ni malik ang se. Ang kere hingke o langma kuthai se obo no su phrangna nayo abo no bagi srai ingdi. Hallelujah. Nini tongmano nung abo bai nung kungsugi tam khlainani. Nini aje tongmarok bai belai ke nung proud khlai nung tam nani. Musa suk ereng no ba. Ingya. Tangi hinmalik nini je tongmani nini je kabang ma tongmarong tu nung khak otorong kungsugui tongmani abo langma kere ke maganang yadi ba. Jisu Kristo babo no sana nayo ang langmani chamung mane tamo malik ang se ni sana nayo. Ang kere mane no langma kuthai se. Obo no sungno phurungna nayo phunokna nayo. Abo ni bagay no nini life o tamo busuk busy tamo busuk nung ajika tamo busuk nung khlaika bebang no kaham but Jisu Kristo no logi toni khlaide bai thang haino musung ya presana ta thangde nini je decision ang himi mano ni thangmani aro nung Jisu no yakari klangmani klayo langmano yakari klangmani klayo je jaga langma krei jesakmani achieve khlaide abo maganang se. So serai engdi Malik Jisu Kristo bong kalangmani chamung bono karai nung je suk pano ya prisana naidi haksalo thangdi tamo nung kuthai phaisingo se ya prisamani klayo samung kri mane tamo kuthai Jisu kri mane kuthai obono no suno phrangna nayo without Jesus we are nothing. Hallelujah. Yes. Obono kubiko Jisu no karai sini mungsang nani kre maganang siseng buksa siseng. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kabang borok proud ang layo sungsani education te. Sungsani education tabuk sak zora sungsar bahake sanam zaka exact proof dari mam khaba. Manya.
but elembago kai terchini bagai folani bisinte obono arrange khlaike obono sunu punuka o sungsani malik ang se ang obo bukuk bai snamo pohorno tuino hano bufang wafangno mal matano ang ani bai thang bukuk bai snamani se obo oro proman sung elembago nogo hallelujah praise the Lord so khasrangdi maligo nung sakpaikya malikni busa ang paikya nung belai masterpiece borok ketar kaham nung ang paikya so tabung malik no saiman ka langmani malik sungsani malik chuknahani malik bebakni malik o malik se tabung nini babu o babu nung tabuk sakpaikya hake bini thaniyo asayawi boro nung te kubun thaya asana musung jagi tong nung akubun thaya asana musung mani akubun thaya yaprisana musung mani akubun thaya himna musung mani abo kethei ngna bagai thangmani klaya diba langma ni chamung ka Jisu Kristo se Jisu Kristo no yakari se ani musung mawa ang himgana ani musung ti ang tonggana hani je nung wan chugui khakawai je yaprisya mani abang theigana hani yaprisya mani klaya diba so aboni bagai no first point nung muito narakdi Jisu Kristo ka langmani chamung bufuro bebag zorani bagai hallelujah bebag zorani bagai teni simia khanabo teni salabo mol brum ni bagai sini langmani samung sabo male Jisu Kristo se abo sabo gosi baithang bo gosi wo I am the bread of the life listen I am the bread of the life hallelujah praise the Lord so I am the bread of life so nung khasrang sidi khatong thok sidi alangmani samung mol brumni langmani samung kethang kemang tongnai jat samung abo sabo male Jisu Kristo se bini thani sundar phaidi bini thani focus sung phaidi ale nasikma bini phasing khlaidi yapri sama bini musung mau se phaidi bini o se phaidi smoothly nani ni langma te belai satisfied nani hallelujah praise the Lord so abuni bagino ozora kahama ang norokno sarane musungo srap sani bagai phano yes srap sani bagai phano Jisu bai kangna tanai di yes sini musung ma tongo but am musung ma bini thani ya phadi successful khlainai hallelujah hamya ya kaham musung ma amen musa suk serangi jatong hallelujah nin gana ni borokno share khlaidi te bono bahaino kathang kokno khnardi bo bahaino saiman teng langmani samung sabo bo saiman teng bo sabno nangi tong bini langmabo botomon tabuk phana kai tono sinia ko Jisu Kristo sabo saimaya ko saiman nei redi bono Jisu Kristo ka langmani samung kathang tonnai singno sabo Jisu Kristo se o langmani malik sabo Jisu Kristo se hallelujah tabuk je borok Jisu no reject khlaine ro salsa yasko sungui mak khulomnai salsa Jisu no subrai hini ba gosinai but afro belai jora leri thangnai obono sep obono jora kaham Jisu Kristo no bukhabai puitu khlaiye bukhuk bai subrai hini gosiwoi a langmani malik ni thaneo bebak submit khlai renani hallelujah next Friday Jisu Kristo next tamni gosi singnai laine I am the light of the world risau John chapter 8 verse 12 they chapter 9 verse 5 sejak tongo I am the light of the world risau hallelujah nang tabuk hor jorana tor sara himina ji thani boro nang tomung no borka thani borok ke bisram gonjo phaide ani nogo himi phaide mano o andra gundra o sok paina aka mungsasuk bolongo muya phainai thani andra gundra tor so tatlang ni logi thangi je mano manya just ang sungsani light ni kok sawi tong sungsaro se nang light kri himui muya phai man graya ko horo hungke o pura langmani tamnai o je sangsar kotor ma chukna hate bebago hallelujah malik ka Jisu Kristo tabu bono karei nang mungsa se khlai de mano hallelujah praise the Lord ঠিক আছে নিন দালান kotor ma tongo 100 tala pas soyo khob sali ang 100 tala ni malik nang ara light sikri current sikri kuno mane dangna no tongi mano sadi possible nang no manya sengsani pohor kri baise bebang manei tamo oke zongi thango mane nangya chugyangi thangpayo dalang kotorma tong tang klai nang abon sale bufang tolo thubai mane kaise khaksang ma mannai tomung ar current kri AC kri fan kri gangke
Ara karet sekeri pohor sekeri ara neng bahke tongnai neng tongnai mana muktri thangno no abon sele bufang tola roko pai thomane aptase muktri kaham manan age sengsaro sengsani pohor no kari se mungsa sek engya hengke o sengsani pohor bebak ni pohor habong ka Jisu Kristo bono kari ne mungsa sek khalai man thotok da engjak. Is it possible without Jesus? Possible haidangjak neng Jisu Kristo no kari mungsa sek khalai man thotok da engjak. Hallelujah. Saiman dia aboni baki jan tak khapang ta hote pukso. Nini a proud, nini a the education, a degree. No. It's okay zo. Mane tomung Jisu Kristo kari hingke. But tomung Jisu Kristo tomung kanke samung cikun sapa na se belongo. Hallelujah. The education to ning belule seni tong Jisu Kristo painai di. Nina education a sengsani degree bo haino samung chuk na ya pro. Hallelujah. Beli dengi tango. Hallelujah. Beli dengi tang payo. Jepro Jisu Kristo payo. Kabang may invalid dengi tong manin life po bebang beli dengi tango. Tang he is everything bongka malik. Ambagin borong ko siwo. Bozaga John chapter 8 ni verse 12 te John chapter 9 ni verse nga ke 5 I am the light of the world ni siaw. Osengsa ni light sabo Jisu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. So tabuk orotah buziran ngai singno. Nang mungsasak samung khlanya tangi tongo. But nang clear vision mana nang nang mane clear no ken no nang nai oro ya pri sema bai ani obahai engnai kaham engnai. Obahai clear kaise vision, clear kaise naharmung. Abo nang mana nang nai. Abahai ke jepro Jisu Kristo tongo. Nadi John Jisu Kristo tongmani bai. Thinango tamung nai punuk zaka revelation. Hallelujah. Tam gana kukke bo tongmani bagai a secret no punuk zaka bai thangbo advance ke thangai nyugui kha. Same nang bahai no tomung no Jisu tong hungke nini kaisa kaisa imang abo meaningful ngai kaisa kaisa imang kaisa kaisa one sukma bebak no tam nai meaningful ngai te right decision nanai neng nini thinang haike nini langmani appreciate tiniwo. Hallelujah. Tangla pohor logi tongmani bagai haksal mafano sengsrai serai ke nuhuro vision kahamungo pohor tongmani bagai. Hallelujah. Toling naidi. Kusugo birito tinyo tolawo tam cibuga tong tok sada tong bo serai serai ke nuhuro. Tangai pohor te bini vision kaham tongmani bagai. Neng bahane Jisu sakpaidi Jisu tongke Jisu ka baitang pohor abangai nini a vision nasik mani pohoro nasik ke sengnugo. Tamung dorok anandogui tongmani reason tamo light tongo tamung tabuk firang thang mane current thang ka firang thang pai kyangke tamung nai anandorok nugyang nai andara gundrang thang pai ne anandorok nugui tongmani ani bukuk ule nugui tongmani reason tamo ba oro firang tongo current tongo ayang ukluk ani back side nai di andara gundra mungsapon dorok nugya sijagya tang light kri sengsani light sebesar important nai di. So Jisu Kristo nini langmau kering kangke besek andara gundra. Hallelujah. Tini ambangnya tini kebang ma borok bad decision. Hai kebang ma samung saya kelayu. Tang andara gundra boleh. Anak im nuk lagna. Hai keba andara gundra hakorobo yakung rikya. Hai keba mungsa sekung tu yopana yakri rikya. Hai keba miski pon kapi rikya. Toki pon kapi rikya. Andara gundra. Same borong ni life oba hengi tunggu. Jisu Kristo pohorno logi kering ni bagai. Kebang ma samung sitra. Kabang ma samung sayawo yagruwo yakung ruyo aba haike ngi tongo. Hallelujah su pohor sakpai di. Sini pohor sabo mala Jisu Kristo se. Hallelujah o pohor. Hallelujah nang tam khlaine sungsa saklaine. Tam khlaine belai ke nai thok khlaine. Hallelujah. Dini tomono sungsa sa andara gundra angke ei bini makeup nai thok po ma bini mokol bor nai thok po ma bini mukhang salai jaman lai kemo. Ay koprom layom ba sabung ke ini juga koprom lah si kong masalah kamu boron naithong sija kamu pohor tongmo bagin je tini abo sing naithong sitra saiman so faide Jisu Kristo pohor o sengsani sini langmani so aboni bagin bono pohor khlai kengke neng bo samung kaham bo samung haimya neng saiman nai bo ya pri kaham bo ya pri haimya neng abo saiman nai te kebang ma je decision nai tongmo neng a bo decision kaham bo decision haimya neng serai ke saiman nai tangle pohor Jisu Kristo logi tongmani bagai. Amen. So first tamo
Jisu Christ nang halangmani chamung second tamo Jisu Christ nang sengsani pohor chini pohor hallelujah. So next 3 number yes 3 number tam sujak tong I am the gate ni saw John chapter 10 verse 7 to 9 tam sujak tong male I am the gate ni saw lama aba angse ni saw hallelujah. Tomor nang lama ti himya ke bolo himani klanya bolongo himani klanya ble jotone kaise lama tong ble agar tola thangmani bagai taba lama tong a lama ti himya mane tamna panthor ti himjak sinai bolong ti himjak sinai tuirukung ti himjak sinai hallelujah. Sabuni bagai na borok tini tanga se dalak muislok kong ma problem face kanya ni nang already peace lama sramja kahama oma agar tola thangmani lama asa himya ang lama ti himya angke batui malai sinai problem hasam malai sinai problem busulong malai sinai problem bolong malai sinai problem musai tamne musa malai sinai problem sui sungjak sinai problem gobang phaisinai bele lama ti himya angke je sanamjak lama ti himke taitam problem tongbaro agar tola datin sogui sinai klai saka sogui sinai same chuknahani lama amongka Jisu Kristo o lama ti himna naya tini gobang borok ang lama siu ni himna nai leu hindi lama se oboteng sa susuk ayang ti himya nang him tai kubun ti himna mane ta bolong ti himna musung jago hindi problem malai sinai ni problem ni life ni problem similia tai sogi abong sinai nang agar tolawo tangna je lama sunami re kama agar tola thangnai lama ayang ti himlia nang tai kubun lama ti himo tamu sinai problem facing nai nang problem simia te agar tola soro sogi ab to tai saiman liano sem chuknahani lama ka Jisu Kristo te mungsa sek lama tu himui neng chuknahau soginai kai toro soginai no abongi semanya ambangin angno lama angno kubui angno langma neng Jisu Kristo gosiu haleluya bosimino lama kaham mungsa sek sengsane a lama baile mane nini a musungma himane a lama baile neng kai toro sogui bu maniya neng gana phan sogi gila kai matong ambayan kapang takute busong serai yang di ozrawo lama kaisano Jisu Kristo haleluya jefru nang a Jisu no ya pri sajak ara problem ke playing payment ya tomung no phai phukia problem hingke abo tamnai malai nang bono mesini rena bagisni no sok painai haleluya porika tangi relai ba joton pori nai sing wan pano tu jara pon porika tangi re pasang nani bagai pasang ka tamung tegisi ketal wan ke tuo soguyo tuo pasang na bagi tam nang porika reka tuo pasang ka class 3 o class 3 porika reka pasang ka class 4 o mane tawa porika je pro phayo abo growth na bagisi te kaise level thana bagisi haleluya tini gobang borok kolobo khlaikya ti khoroksa borok bini sajak ni bagai kol khlai mani ang tomon nang nai tongke Rosie ni buma bufa ang norok sawi tong kanadi haleluya bo belai special te belai kaham kai tani pusase bo Rosie ang okong sana musungo lama ngka Jisu Kristo solution Jisu Kristo haleluya jesek pano nini yang wuyang tamungi tong saimenya but lama simin nang thik narak di amongka Jisu Kristo hatung zakna Jisu Kristo samung Jisu Kristo pohor Jisu Kristo haleluya yes sung sa pohor abo Jisu Kristo samung tangi tongnani bagai malik Jisu Kristo haleluya tini nini cerai komau dak tamna ICU klaijak but saiman di neng expect kaiman taman cerai ta thiteng kethang ke tongtheng but tabuk saiman di malik na Jisu Kristo haleluya bom malik yes malik logi tongke kono kebo phano problem ingya langma ni sini sabo bread of the life ni so bread of life hallelujah so life ni se malik life ni samung so logi tongke ke thina ni prashno se phayaro hamyang ni kono question se phaya hallelujah ni nukhungo tabak anga Rosie ni simi saiteng norok ni nukhungo tongna ma haitong ke just relax ngi sengsani oje hamyarok busakno simisu buthari mano sini phalano buthari manya haleluya tomungno bini phan bai busuk jara thangmanai
bosakno botharma jorasa thangmannai pholano bo touchpan khlaimanya kaitor mani aja thiyajat phola abo o sungsani phola hamya nono botharpai manya nung saimandi bosak simise bo damage khlaimana ba kaitor mani pholano damage khlaimanya aboni bagui saimandi bosak important ya chini bisingo tangnai phola obviously important hallelujah aboni bagui phola ongkhori thangke sodo sogui tong phode phok khitari de roho tani de sirong no sare doesn't matter abo matter khlaya aboni bagui no theinani slai sekang Jisu Christ no bo khabai poito khlaye bukhuk bai subrai hini gosiwoi sing all langmano save khlainani nango o kaitor mani langmano all langmani chamung Sabo Jisu Christ bini bisingtui simino singma thangjagui mano all langmani pohor Sabo Jisu Christ bini bisingtui simino sing sasaka tongoi mano hallelujah tabo all langmano soi thai kahamo himrnai hallelujah abo Sabo abo khan bai thang Jisu Christ bosel gate a gate ti habnai a gate ni malik Sabo Jisu Christ hallelujah so tinta point sing tabuzar mongka Jisu Christ ongka samung Jisu Christ ongka pohor Jisu Christ ongka gate hallelujah so tabang nang langmani samung bo manka man tei thilia nang samung manka langmani tei ma amon mane tamba tei thilia nang hallelujah tei tamo langmani pohor chini langmani pohor abo Sabo Jisu Christ so tabo pohor nang sopai ke man tamba ninnon tai sing sasa kemalia nang kha sing sasa ni borok hallelujah artai mistaken liya andra gundara simis mistaken yo samajani yagri borjani kafigiri but pohorotai mistaken ya serai bathroom borok kamgo saimano bo jaga tui botol beraja kamgo saimano pohor tongmani bagi so saiman dei Jisu Christ ongka pohor abo langma bo Jisu Christ nang saiman ka pohor bo Jisu Christ nang saiman ka gate bo Jisu Christ nang saiman ka mane tamtai mistaken liya soi gate nang ya precision soi tamnai thayono nang sing sasangi tongsinai hallelujah tab child number tamu phari sing lailen child number I am the good shepherd ni sao hallelujah obongangke John chapter 10 verse 11 to 14 John chapter 10 11 14 I am the good shepherd ni sao hallelujah tini especially tiprasa sing borok do farok naide kaisa always sini khatung ma hake naising ma tongo kaham leader phaisiteng tisingno naikol siteng abo hai kaisa sini expectation mane balok suka abo hai khatung laimani mane singno naikol nai singno chuba nai abo hai leader kaham yakaria zat always sini gana tongnai zat abo hai leader sokpai siteng hne khatung lai tonglayo hallelujah but ning saimandi abo hai permanent leader always ni gana tongnai leader a good shepherd mereknai kaham mera abo Sabo male Jisu Christ simise amen hallelujah nanti tini kemo borok okong no agree khaimeng mon sungsani tebo tongo sungno naikolai nadi kaham ngi tong kaham leader tong sin rok krinya but abo kaisa limited bin bo kaisa boyos tong na after 80 bosor bo thithanai 90 বছর পরে থইথানাই 100 বছর পরে থইথানাই সালসাবাবু থইনাই মানে তাম বিনি কাছে পিরিয়ড দङ অফ পিরিয়ড জরানো ব লিডার বাট যিশু খ্রিস্ট অঙ্কা পার্মানেন্ট লিডার গুড শেপার্ড বতাই গমায়া জাত তে বতাই সঙ্গে ইয়াকারিয়া জাত বসঙ্গে তাই খিবিয়া জাত অলवेज गबागै तंनाय जात गाना तंनाय जात अबाहाय लिडार ओंखा अबाहाय मरंनाय काहाम आबा साबो माले जिसु ख्रिस्ट आनी बाबु तंगो आनी संसारनि लिडार तंगो आनी पलिटिकल लिडार तंगो बस आनो कामको नाइकल कोगो हनै नों तिनि खाथुं खाजाङै तंगैमोन बाट साइमानदि आबो लिमिटेड आबो सालसा पाइ थांनाय जात आबो सालसा जरालाय थांनाय जात हालेलुया सो आबोनि बागैनो संसारनि लिडार न रेसपेक्ट रलायनाय जों बरम रलायनाय ति सपोर्ट खायलायनाय हालेलुया बाट नि परमानेंट लिडार परमानेंट ननो सुबानाय परमानेंट नि गानाव तंनाय परमानेंट ननो always solution dui tongnai te bebak joraw gana tongnai Jisu Christ nole nang nango he is a permanent leader tangi hinmale boss simise leader kaham mera mergnai kaham amen buji tongna so sadi Jisu Christ se ani mera mergnai kaham hallelujah Jisu Christ sana mera mergnai kaham nin bukuk bai sadi
nini bukuk ba jasuk sawo asuk no effect nai asuk no nang tam nai tebo strong nai o bukuk ka phan ganang bukuk se o bukuk belai phan ganang hamari ganang bukuk se hallelujah je sadi Jisu Christ ka ani meragnai kaham leader hakaba meragnai kaham ani soi tam nai kiching bhoni manusak hallelujah logi tong playbo sini mera meragnai kaham so ek number sengtam noka ani Jisu ka ani chamung ani Jisu ka ani pohor ani Jisu ka ani lama gate ani Jisu ka ani meragnai kaham anau meragnai kaham hallelujah poglak na ble ang ek doi ni sai tongo ek number tamo Jisu Christ ka ani chamung Jisu Christ ka tamo ani pohor Jisu Christ ka ani gate Jisu Christ ka ani ano meragnai kaham amen hallelujah praise the Lord khasrang jakda tongthok jakda hage kisa munai naibi ni gano aina rok tongka nasikdi amuni mung nai nai di Jisu Christ tongi muni mani abo juda akhatung mung juda je amuni mung no nuk nai rok borok salai jago borok hamari mano alele borok Jisu Christ no nugaro aboni bagin sing jekini kini thangai tei Jisu Christ no sing phunogui maniya bagi phunongnai ma Jisu thaikia tei thangai basaka tei botabo kai toni yagar yaga suguija tabo a Jisu ni soi tomung kaham rok hamari rok a bebago sini bisungo tongna nangnai te a tomung kahamo Jisu Christ nukjakna nangnai a kok kahamo Jisu Christ nukjakna nangnai te bebag je nini samung khlai tini wo Jisu Christ nukjakna nangnai amen praise the Lord iki chaita point paikana chaita point so tabuk 5 number point tam sujak tong phadi sing nai len I am the resurrections and the life ni so John 11:25 hallelujah tini specially sing aino horo harang layu na sengsani mungsa sugna ajina bagai but purpose nga abu ase sini purpose tamo Jisu Christ phai tongo bo phai pura angba oi thana nangnai obossi sini purpose pogui thangjau tini kong borok as a main purpose no sini main sengsara kathang tongnai mani tini asake tamnai sing kai toro tong thoglai kai tini kok serengi tongnai mani reason se bobo Jisu Christ teusha phai tong phiro second coming apro angba oi baksa thangnai aboni bagai ang nasingi tongo obviously main sini purpose sini goal sini life ni but sini goal judangi thangmai ke borok ni tabuk ang sakri khlaina nangnai ang science nai por nangnai ang doctor ang engineer nangnai ang dalan kotor tang nangnai ang pastala malik nangnai ang 200 crore ni malik ang 500 crore ni malik nangnai purpose ta mungi thangkanai but kai tor sino purpose klangi thangmani Jisu Christ purpose klangi thangmani nahar mung klangi thangman tamo ang phai tong phiro norok tiarangi tong sukdi norok ana naisingi tong obviously but no purpose kamai thangjaka tini amangai ang tini sanan musongo Jisu Christ ka singno ti sai tlangai manaya khomata ganang permanent ni bagi bobai tongina ni bagi kai tor baksa tongina ni bagi purpose tamo Jisu Christ phai tongo ang bobai ti sai tlangjak na nangnai obviously tini borok abono care se khailelia paile sengsani gobang manatoi paile kaham kok o sarapsan bagai phone ajiran nanglai ba ajidi belai kaham no problem ang chai tala ta tangni pas tala ta tangni dalan ta tangni rang ta jini samai bebang na kaham bebang khlaide haipan ni purpose to nangta pokdi ni purpose ta mo male Jisu Christ no na phaina bagai phai tongo nang tiarangi tong nanglai nang apro sogina nanglai abo no nangta pokjak di te tiar ungyawoi sengsara simi bijingi ta tongdi tiar bo ungdi hallelujah sengsani obong khasrapsani bagai but Jisu permanently thangmani ti sajagai Jisu bai baksa abong kha permanently bagai hallelujah aboni bagai khatong pokdi aboni bagai gobang kok jora ro kokdi sengsani mungsa singno jora ro nani slai sekang abono tui puila jora ro de te nang obono se puila aboni bagai se puila tiarang ni boboni bagai Jisu sansa phai tongo te nona na ti sai tlamani bagai hallelujah kasrang jagda tong tok jagda hallelujah so phadi ozora kahamo next point sing thanglaine next point tamo o point buji khabla na o point obono srai srai ngdi Jisu Christ phai tongo botti sai tlamani bagai singo abo se sini main purpose hallelujah praise the Lord so o purpose to
neng tapok di te o purpose o nini real purpose real nahar mong nini hallelujah chakri klaimani ab srapsani bagi ranga jimani srapsani bagi mungsasuk ajimani srapsani bagi mungsasuk achieve klaimani srapsani bagi celebrating mani srapsani bagi bebak srapsani bagi but permanent bobo male Jisu Kristo bai tongui mani tongui nani abong ka permanent so obos sini main purpose aboni bagi bo phai tongo phaina ka suka phaina selai sekan tam manglai sajak do phai do fan nanglai nai taku walai lai nai kathai mayang nai soba kotor nanglai bangla kotor phainai bebak no ngui tongo mane tamo Jisu Kristo phaina ka suka second coming sok phaina ka suka Jisu Kristo phaina ka suka ama nini purpose no nung muta pok jakti hallelujah nung anyhow yes nung sogina nanglai boro Jisu Kristo hallelujah jefro bo phayo after nung boy baksa tisai telang jakna nanglai amen so aboni bagino ojora kahamo ang obono muitu khlai rena musung phiro Jisu Kristo simisi no tisai telangai manai permanent ni bagi obon nini bagi nangkogo obo ani bagi nangkogo sungsani rangba sa tini kerifan tongoi mano tongka kata te saka mane tamo abo optional but Jisu Kristo thana nangmani obole jese kefano nango chini langmawo obosung sogoinana nangnai aro karjaka mane no Jisu Kristo phaipro karjaka nang sogilia aboni slai bara bad news aboni sai bara kaptam nai te kun solution kerikara so please ani khapang ta ang bai thangbus obono no remind kayu sal brum ang aralo sogoi nangnai aboni bagile ang jese kepono karja gyang nangnai Jisu Kristo jeduni phayo adina ang boy bakso sogoi nangnai hallelujah nangke nang o sungsara mara makai jiga serai jangi tong serai jang ingya tamo ingya please abono tui asuk headache tangdi tini kabang borok kabang mana tui question khai tong layo question kabang ma mane answer nai tong layo tamo research khai layo hai na paile yang lajak but main purpose Jisu Kristo phaina ka suka sok paina ka suka ang sogina nangnai abono tui busy nai kusi krikha sungsani no tui mang paile yang lajak yes khlanya na mo sungsani bagai but bahai kele nini secure je nangmani abono poguile abono ya karile nang sungsani bagai asa khaprom na klaiba but nini je main nangmani abono to tiar khanya nanglai blai main nangkok mani tamo ang permanent li bagai kaitor bitongina nangnai Jisu Kristo phaipra ang babai bak sogin thangna nangnai abo seble main so abono sung pok thai kre hage sung busuk number sok pai kya sung 5 number jora sok pai kya hallelujah tabuk 6 number 6 number tam sujak tong I am the way the truth the life ni sao yes ang thasingo saka obo hanga ke John chapter 14 verse 6 John chapter 14 verse 6 I'm the I'm the way the truth and the life hallelujah praise the Lord lama Desekpan naituk dan kajingo saka kaisano lama abong ka Jisu Kristo hallelujah abon poritam sa truth ni sa kuboy tene sengsara kabang ma ang kuboy kok saw ni sa a kuboy kabang ma dalok jak tongo but Jisu Kristo le soinuk saw kuboy bo simino hallelujah praise the Lord kuboy bo simino tam kengen nai di kaitor borok no senamna naya senamna naikya but nadi mistake khlayo ang mistake ko ekta phunok siwana Abraham no kaitor tam saka nang ongkhordi nini bisingti ang bongso kotor senamnai athukri bangtei nini busangnai hasingsa bangtei nini busangnai yapri sheritu khabule Abraham no but mistake khlayo kaitor mani nini bisingti ang charai khlaine hamase yang bihik banji physical mane sengsani mokol bai nasing nai ketamo bihik tai besa malia tangla kubuino menstruation circle thakka bukhnai phunani sengka brisyo ka bahke tai chraing sinai muni bai se kaijak sai sabai kaijak kha muni hagar bai se kaijak siu mane kai to lama phunokna nai mani kai to ya phana nai mani nasingi manya mungse mistake khlayo mistake ngi thangka hallelujah so mistake
Engman yagulo ba kaitor solution rupika. But na di borok rok oro tamo ang sana nai mani ke borok mane nijini phan bai mistake khlayu. Obo ke kubui kok. Hallelujah. Tini ke umma Bible tam nai Lord no tui bahai no ke borok salayu. Nong Bible bese sitra tomo nokha nei so. Lord no phyogu itu phaikya. A Sodomen Gomorrah ni. Mistake tam nglai ka bini bu sajuk song bo phabai se tonglai ja. Hallelujah. Kaitor asuk khairo goi borok no save khaitu phaikya kaitor ni mungsung sasa khanya nangmani but no tomung aba haijagao sogikya. Amage borok ni je besajak khorang ni bising ni je dofa ongkhorka belai kheno sung logo danger dofa ngikya. Haipan kaitor solution rupika. Hallelujah. So abai kabang ma mistake even Solomon. Hallelujah. Kaitor asuk ke hamare klaikya bini official bihik se besek 1000 jona. David besek special ko song itu jangmani buini bihik bai se kai jagi su. So angtam sai tongo jaga borok hingke mistake khlayo. But kaitor hingke mistake khlaya. Aboni bagin truth ni sao Jisu simi se gosimano ang se kubui hnai. Borok rok kubui hnai gosi sugui mania. Kaisa mungsasak thayo mistake khlai reyo. Hallelujah. Amagi ang tini saranai manitamo depend tabuk Jisu Kristo se khlaidi. Borok rok bu projan selai jagi thang saiman ja. But Jisu Kristo ka selai jagya. Aboni bagin bini thani sandardi, bini thani asadi. Sengsani leader jesekpan kok kotor sateng, jesekpan develop khlainya henteng. Limited. Biang ni tambai khlainya bokhe. Kethang tonga nangan berpuila. Idea mana nangan berpuila. Idea barani phai kaitor naran phayo. Kethang Sabo ton kaitor tono. Samung Sabo sare kaitor saro. Bebak si kaitor narani phayo. Haipanon se ang ni hnu borok. Ang abon neng ang nani nini jugoya. Ang abo kaitor simis hni mano. Abon bagai I am who I am hni sao. Ang no hni sao. Abo kaitor ni bomong. Ang no neng tepanata thangdi. Jepro borok ang khlai mano. Ang hni thanglayo. Mistake khlayo. Hallelujah. Praise the Lord. Nini panbaya. Jisu Kristo wongga ke yes. Jisu Kristo ti ang khlai mano. Abo wongga ke acceptable. Tangla aro Jisu ni keplai mong tongo. Jisu Kristo ni keplai mong bai. Hamia ongkhor di. Yes, acceptable. Hamia ongkhor ma thangnai. Jisu Kristo ni mong ka pan ganang mong. Hallelujah. Jisu Kristo ni mong bai. Develop. Engdi. Develop ma engnai. Aro accept khlai mano. Jisu Kristo ni mong tongo. Hallelujah. Jisu Kristo ni mong bai. Hamia out. Hamia out mangnai. Kolom out mangnai. Tangin male Jisu Kristo ni mong ka keplai mong, kethar mong, kubui mong. Bos simise kubui. Yes, Jisu simise kubui. Amen. Hallelujah. Tini tomuno oro life nai tongnai rong bisungo mungsa problem tong hongke sadi Jisu ni mong bai. Problem out ni sao. Get out problem ni sadi. Yes, in the name of Jesus, problem get out ni sadi. Ongkhor ma thanai bo. Jisu Kristo ni mong ka kubui mong. Borok mistake khlaikya. Haipan kaitor a mistake no muito khlaya oi hamari khlaikya. Abraham mistake khlaikya. Haipan bless khlaikya bono. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi Lord ni besajong bisingti mistake ka haipan kaitor bless khlaikya. David mistake khlaikya haipan kaitor bless khlaikya. Solomon mistake khlaikya haipan bless khlaikya. Nang bo tomung tini mistake khlaijak nge kaitor nonobo bless khlainai nang saiman di. Hallelujah. Tomon nang tini mistake khlaijak mungsasuk problem khlaijak mungsasuk guilty hake mungsasuk khlaisa jang yo mungsasuk samung hamia mungsasuk samung samia mane amahai accept khlaimya ja samung koto sitrak khlaijak nang bo tini hingangke nang bo saimande kaiton a hamia na muito khlaya tei nono bahaino kaiton bless khlainai a mistake no bo muito khlaigla nini langmao kaham nomang add khlairenai tomung no nang Jisu no kubui hini gosiu hungke. Jisu no lama hini jeng tomun gosiu hungke. Jisu no bebak hini jeng tomun gosiu hungke. Yes, nang bahai no kuplong khlai rejaknai. Nang bahai no hamari khlai rejaknai. Nini saya thaisa laisa pon bo muito khlai gla. Amen. Praise the Lord. Soikya 6 number 6 jora sing soikya Jisu Sabo. First time tongmani ang haini hai remind khlai referan. Ek number tam tongmani Jisungkha tamung kamu podo pokha kebo sanai ja
first egg number tam tongmani sini. Hallelujah. Ke korok sasuk. I am the bread of the life ni sao. Langmani samung. Hallelujah. Second number tamo bongka pohor. Hallelujah. Third tamo bongka gate. Hallelujah. Praise the Lord. Oba kena fourth tam tongmani bongka mera merek nai kaham. Naiko nai kaham. Hallelujah. Fifth tam tongmani bongka resurrection ni sao. Bongka methangi tisai telangi manai. Hallelujah. Sixth tam sopai keseng bongka lama kubui te langma. Amen. Praise the Lord. Fadi keseng tabuk seven no thanglayane. I am the true grapevine ni sao. Hallelujah. Praise the Lord. Mana tama angka anggur bupang soi anggur bupang ni sao. Mana tama bupang kaham kese butai tayo. Bupang kaham ko bupang Sabo malabi Jisu Kristus se. Neng tomong no butai tai seng sasangai pura naitok na musung hongke kaisa no Jisu Kristus ni bedek nani. Jisu Kristus ni bupang ni part nani. Mana Jisu Kristus ni besak ni part nani. Jengka Jisu Kristus ni besak a besak ni part nang bung pai ni. Hallelujah. Bahai ke bekabai puitu klai mani bai. Bukok bai subrai ni gosi pai mani bai. Tamo a bupang ni part nang payu nang. Mane Jisu Kristus ka anggur bupang kaham soi ni anggur bupang a anggur bupang ni bedek nang ang. Hallelujah. Bupang sa sekaham ke ba bedek bupra ba betai tai sinai nuble. Jar sawin thainai pura sung sasakan thainai pura naita tokana thainai. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino. So khas serang di khatong thugdi. Bupang kaham no sengman kha. Abo Sabo male Jisu Kristus se. Bupang kaham no tongnai rok buthai ka kebang thayo bobar baro belai hom homungo. Hallelujah. So sung seven tam serengka Jisu Kristus ka tamo bupang kaham anggur bupang kaham. Amen. Abo boro sijak tong ngora John chapter 15 verse 1 on nuknai. So next ngai lena I am the first and I am the last ni so Revelation chapter 1 verse 17. Ang no puila te ang no paithak ni so. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi puila no bo nang mankha paithak no bo nang mankha. Ak kesar mazara phaina rong no tui nang teitam bokhorong mihimi tongba. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Bishu nini goodness hazak nang saibandi Jisu Kristus mongka phanganang mong sadi Jisu Kristus mong nini bokok bai sadi godana sama kutul di Jisu Kristus mong bai angmano saw kutul di ni sadi godana sama no nini bokok phanganang. Hallelujah. Praise the Lord. Just sadi lukorong no nang koinani nangya nini bokok bai sadi o authority phan nini thaniya farzak tabok no sadi Jisu Kristus ni keplai mong bai godana sama kutul di ni sadi kutuli ma thangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Tamo sung itong lai mani. I am the first and I am the last ni so. Mane Jisu Kristus puila te paithak. Hallelujah. Puila te paithak. A puila paithak no seneng mankha. Aro nung sok paikya a kesar mazarao themrang nai rok bai. Tam nung aro kun lenden ter tong krei. Puila bo bono paithak bo bono paikheble aro malik bohni samani kelai khanable Jisu no puila Jisu no paithak bono malik arate kun question kre arate kun confusing nani kre Revelation 1:17 verse 17. So malik no man khanang puila no manka paithak no manka khapang srang sidi kha srang sidi tong thok sidi omusuk bara tong thok jang nai te kre. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang di tikha tong thok di malik no nung man kha. Hallelujah. O malik tam ni sanani bebak ni malik bo o malik ni besan nang tabu o malik ni mung bai nang bebak khlai mano Jisu Kristus ni keplai kethar mung bai bebak nang khlai mano borok bethanani kok sayang jaga kaham bini mungsung sasang naija. Hallelujah.
Praise the Lord. Sabo ni bagino tam mo sungjak Jisu Kristo ni lang mawo nang saiman di. Bo tam mo sungjak saideman. Bo nini bukhok bai hambai rajak na mo sungjago. Bo tam mo sungjak saideman. Bo nang bai kok sana mo sungjago. Bo tam mo sungjak nang saideman. Bo nono munijak khemang nung na mo sungo. Tong thok jak khemang nung na mo sungo. Hallelujah. Nung munai ma tong thogui ma tong thang. Nung bo bai mang kok sateng bo mo sungjago. Nung bo no mang hambai rei tong thang bo mo sungjago. Norok tini ja live po tong nairok. Yes, kait ro nong belai special. Tangi mana na di, tai rok ke special yani samai norok. Soya wui, kisapa no mokol play ya wui kunjuk yang telang ya wui. Kait ni kok ni bagai asik norok excitement. Yes, kait nong lang mau kubunyo. Bless klai tungo. Norok koyek dino nai di. Bahai ke good news, bahai ke norok ni blessings flow on. Tam na abo tizlang ni tui, jemon afal rui tui. Ho ke paiman hai aba hai ke no blessings norong ni rango kuplong ngai hallelujah hamari just nasing di te norok bai thang norong bukuk bai sanai ang kai toro zorar mani ang ani babuo sandar mani bagai ang Jisua asamani bagai ani langma belai special lengkane norong ni bukuk bai norok testimony renai amen hallelujah so pari obongka number 8 Jisu Kristo Sabo gosi mani first ang tisyo mujo klare pero ek number tama angka langmani samong ni Jisu Kristo ek number ka bol langmani samong dui number tama light bong ka pohor ni bogosu tin number ka gate ni gosu Jisu Kristo ka gate hallelujah praise the Lord bono a gate alama tejamo I'm the good shepherd. Mergnai kaham, leader kaham Sabo abu Jisu Kristo. Abong kan number 4 bogosi mani. 5 tamo. I'm the resurrection ni so. Tishay manai, mutangi telang manai, permanent bagi telang manai abu Jisu Kristo se. 6 number ka I'm the way, truth and life ni so. Jisu Kristo se lama kubuite langma. Ti 7 natam sa I am the grapevine. 7 number ka Jisu tam ni gosi angka anggur bopang kaham. Hallelujah. Mana tamo? Bo engka betai thairi manai bopang. Amen. Tamo sa obah keno 8 ngangke I am the first and last ni so Revelation chapter 1 verse 17. Puila te paitak abo Jisu Kristo se. Amen. 8 number tam sijak tong fari. 8 paikat abo 9 number tam gosi kabo. Revelation 1:18. I am the living one. I died but took I'm alive forever and ever ni so. Kethang tong palai nai abo Sabo male abo Jisu Kristo se. Mane kethang abo Sabo Jisu Kristo se. Kethang no kethang klai ma phiro. Hallelujah. Praise the Lord. Tini singsan kuma leader hang ko sibo thuithang bole basa phaila tai bo. Ba Jisu Kristo thuithang mani ya golo basa phaikya. Te molbrum ni bagai kethang ka. Tangai singno kethang klai ni bagai. Abo bawa special ono sing busi thai. Ang singsan ni leader no respect rowo borom rowo yes maro nai but bo ani srapsa ni bagai leader not a permanent leader ani permanent leader ka Jisu Kristo bo thika thangai ba sakha ni bagai te tai thilia molbrun bagai bo tab kathang he is the living one hallelujah so abun bagai khasrang te khatong thok dai nini je subrai bugra Jisu Kristo bongka kathang Jisu kathang bugra bo homoni no logi tongnai ja te singno bo kathang khlai toni manai bugra se amen so 9 number sungtam nukha bongka kathang amen 10 number tam sijak tong I am the alpha and omega ni so Revelation 22 verse 13 thasing abono no tisa kothok ke sapi kha jaga mane puila abu bono pai thak abu bono te bini slai ang sekang ang salas ni sapai ne kebo abahai khomota ganang krei Jisu Kristo simino obono gosimano te saimano alpha omega ne hallelujah praise the Lord so 11 atam sijak tong mane 11 number aro hungang ke I am both the source of David and the heir of the throne ni so
nini langma tam nang itong source ni sa I am the source of everything ni sa tam nang nin langma wo sakka ham nango abo Jisu Kristo samung nango Jisu Kristo healing nango hamnani musungo Jisu Kristo sakri nango Jisu Kristo rang nango Jisu Kristo bebak through him everything is possible hallelujah praise the Lord just depend klaidi bini thani wo te subrai hini go siwoi bini borok ang phaidi naidi kuplong khe nang yafar yafar jagya alai de nang ade ang ya hallelujah the first alai de hangka bo spiritual alai de ni kok sawi tongo pholani alai de ni kok sawi tongo besago salsa jotor ma thine tomoni Jisu Kristo o satok mane Jisu Kristo tongi satok jagai ma thigangge abote kaham aboni sebra kaham te kre hallelujah amar ba Peter tam saba Jisu Kristo te heke kanda buka anoke hekes budi ni sau tebo kotor khe mazra Jisu Kristo ni mongbai ma thiman abo special tange male pholao sing alaida pholao sing permanent pholao sini khushi tongthok musimi pholao sini tei thimung kri pholao sini alaida kaitor bai simi se sing ma tonglai abono sini bagi nangkogo 11 sing tam nuka he is the source of everything Jisu Kristo ongka beba no rei manai kaitor se hallelujah praise the Lord kami ketal mothani bagai surya de saiman di buku kami ketal motha abo Jisu Kristo ni se just believe klaidi nang tension tanadi nin tension tanadi kono dorka kre tange male church nang ang chini bugra abo Jisu Kristo se jengna tam nang nangya bosiwo nang se nini samong no fulfill klaidi chini samong tamo mono bakhabai poito klainani mono subrai hini sin go sinani bini omang sandari tongani chini partner sang klaidi bini part bo klainai hallelujah praise the Lord busa as a busa kisi jamin tongo samung sarna saria ri kana kandia tukuruna tukuriya abu buma bohan daito busa buna tension naya tang male busa tamo bo as a busa hisabe no botongo tabung nang as a buma bo hisabe busa no tam khlaina nang siwo so nang tabuk kaito ni busangka kaito ni busa ke sandardi kaito ni busa ke kaito na asadi babu hisabe nang bona asadi tamo nang nangya nini langmawo nini nukhungo bo siwo bo arrange khlainai bo supply khlainai relax ngdi mungsa sik tomon ngui tong ni lang mawo haiba naga bo saja gyang ngui tong ngke no saja gyang nan kun kriaro just accept khlaidi kaitor je khlaiman bebang kaham khlayu nang just kaitor simisu sandana ni siangdi kaitor simisu nang asana ni siangdi hallelujah praise the Lord 12 batam se tong I am the bright morning star himself hallelujah mane phunga siri je salkesung ke pasamani abo hai abong ka Jisu Kristo ni so mane tamo fresh homoni ni fresh hallelujah mia ni phung na sung haina hai mana mu sung phan da manoba manya tini ni phung tini khana ni phung khana khana ni sal khana tini sal te tini sal tabuk je ojoran manai tongmani sung khana te mu sung phana oba hai same ke sung manya khana ni tisha special ngai kai to khana te katal ka hamare nai hallelujah am bagi no tam silent bago or khana ni bagi tawan suk di ni sao khana ni khana ngnar di tini je tongmono bon enjoy khlaigir yes tini kaitor sono jora rakha kathang kaitor ni elam bak khulo gui bini kongno porima tonglayo tong thukdi khasrang di khana tam sano khana bake tam nai are no need to tension tanadi attention nana bagi kaitor sono phuringa relax ngna phurango khana ni khana ngana tini relax ngadi hallelujah written dara tabuk se Haimano nakadi ani totra samani hamsugyako written nin totra samano Jisu Kristo ni keplai mung ke sadi tamli sanai kotol deh ni sadi yes kotol deh ni sadi Jisu Kristo ni mung ka katharmong nini bukung ka keplai bukuk haleluya aga ang tini norong na nai total 12 Bible verse reka hallelujah bright morning star mani last ni Bible verse ngake Revelation 22 verse 16 o je 12 Bible verse o aro Jisu Kristo ang hini gosimani ang engkha samung ang engkha
Hallelujah. Next time sengamu 2 number ang engka light pohor. Hallelujah. Abun pore ang engka gate ni sabo ang engka resurrection ang engka lama langma te kubui ni sabo ang engka soinyangor bopang ang engka puila te paithak ang engka tamnai kethang tongplainai ang engka alpha te omega ni sabo ang engka bebak ni source ni sabo ang engka bright morning star total 12 barota ang ni Jisu Kristo gosi langmani tong Bible no. Hallelujah. Mane ortam prengna nai 12 mas bebak zora wono Jisu Kristo nini bagi gana tong ni samani se. Just kasrang ni te katong thugdi. Bebak zora wono Jisu Kristo nini gana tong borok rok se tamo ang tong maglaka ni yapri shau bai thang musung te. Bo bupa bo buma besan nok ni tiklai rohnai ba rohria wo besani tomung sitra se nok ni ongkhori thango a tomung hamia tomung sitra ba se ma ongkhoro bo nok ni hallelujah so nono anobo Jisu Kristo obono saran nayo ang nini gana mang tongo nengba ani gana mang tongdi khani sawi tongo tini hallelujah praise the Lord naidi nini tomung totra saitongo nini tomung bukuk saitongo nini tomung deher saitongo nini tomung problem nini tomung mungsasek ngi tong kangke first nang Jisu Kristo no se muitu khlajite bonus nang sandardi but borok aba haya puila niji himi naigirau waisen doctor thang baklai garau waisen mungsasek jaga thangai baklai naigirau hada hamno hanai ang sogli angke tamo Jisu Kristo ni kaitor ni phaile ale ang doctor hamya saya bonaji hamya ni saya mungsasa biti berai hamya ni ang saya kaham but first nini duty tamo nini langmani malik ni thaniwo sandardani bono yafari dinyani Samsung mobile hamyang kangke Samsung ni service center nang thangnai nang kun dino Oppo ni servicing center nang thangya tangle Samsung mobile no Samsung ni servicing center no sanamo nini servicing center ka kaitor nang boroni ongkhori phai kaitor na ongkhori phayo nang bahai ke nini servicing center aka nini malik ni thani thaya kariba te kubon jaga nang thangnai ba tini borok toboni mistake ngi tongo hallelujah praise the Lord amangi job ni kongno kobang borok salai example nao na nom najak thai kama bai kha job ni baba bosak suru se kamate bukur suduk kari kya bahan kari kya backrank simisi bihi kutu khable serai sidi ni na kai tono serai ke serai kagi phaisi aro ni sao but kagli abo mo malik nu siniwo bini malik talangi ba mano roi ba mano bo saimano abun bagi bo malik ni thani simi asaka aje sanamnai thani simi bo sundari tongka tamung kha result agini slaipon tebo kobang alaida bosak alaida kaham bosak naithok alaida sampoti no bo manka tini ani thani same kok nake thripan thangri tobta yakari Jisu Kristo nake 2-3 mas mai mase atongdi tobta yakardi nake coil ba phon yorjak di tob Jisu ta yakardi nake silai phon surjak teng kogir dini sadi tob ang Jisu no yakar manglak ni sadi thidi sila kokjak thidi ke korjong no Jisu no yakadi yakare ke kogoi butharnai gage buthari klang ni sadi no problem tobang an Jisu ni yakariya aje buthana hnai ro borok ob busakno simi buthari mano badani pholana ke Jisu Kristo permanent ni bagai kaitani busak khlai reka hallelujah tabasung kaitani borok se thaya jatse busakno borok bu phainai thapara nai gusi renai ustara nai nok sabai phainai no problem asung khlai mano bo tei hanilla ani pholano kaitor mani ak kathang pholano te ke buthari manya hallelujah agenor tini bo mungsasung man kang saimano Hading ke tei asuk kolok phasing thanglai glak tini je srengmani obono rokta pokdi kuplong ke ton ni langmamo hallelujah phading ke kaitoro sarapsa jorana lain sri lai tini bo tei tomuno mungsasuk norong ni problem tong ke tini sadi request tar di tini just sadi ni bukuk bai ang hamka Jisu Kristo wani sadi ani samung sakha Jisu Kristo wani sadi ani income ni lama khulok jakha Jisu Kristo wani sadi
Ani nokong hamsawi tongo Jisu Kristo ni sadi. Ani kami belai kahamse ni sadi Jisu Kristo. Tripuri dofa kahamse Jisu Kristo ni sadi. Pari sing zoton pal ke salayan. Hallelujah. Praise the Lord. Tiarda. Pari sing zoton mukum lai nei. Ti sing akaplai no declare klai lai nei. O shakaraba zanda karabasteke shikeri lara magara basteke. O yakara lara magara badada lari magara basteke. O shekerima shakara lara badagara masteke shukoroba. Thank you, Lord. Ang nini si Lord. Ang kaham si Lord. Kathar si Lord. Aba ani musa sa education kereng makang naitok samong kaham klay mani bagaya. O Jisu nangani bagay kok kana mani bagay sang tini kaham. O Jisu nangani bagay asuk samong kaham klay man bagay sang kathar. Ang abo ni bagay si kay tini busa. O shakaraba zanda karamangara bastiki. Thank you, Lord. Ang musa sa credit na ran tani mung sapan keray. Kung sugzanay mung sapan keray. Babang nang. Yes, Jisu nang kaham klay mani bagay. Nang asuk ke morok samong klay mani bagay. Ang kahamang kakay turo kay tini busa ni man ka. Thank you, Afa. Nang nini pola katarno ani yo loklaye ana subari ton mani bagay. Yes, Holy Spirit. Nang suba mani bay. Nang logi tong mani bay. Ang tinisuk zora asyaga kahamang itong iman. Thank you, Lord. Tirpra haste obo nini se. Oh Lord, tirpra haste ni koroksa borok tuma cerai, tuma okra, tuma kaizak, tuma kaiziga, tuma cakra, tuma bebak, Lord. Yes, joto na nini mang se Lord. Tirpra haste ni borok kathar se Lord. Kaham se Lord. Hamsa zak se Lord. Hallelujah. Narabani pakai hambay. Afa tini je live na itong nai Lord borong ni nuk ni problem abo ti krikha Jisu Kristo o nini kathar mong je jaga tongo nini kaplai mong je jaga soguyo aro te kaplai ngi manya hamyaro so afa tirpra haste ni borok ti tini je live na itong nai joto ni nukungo joto ni langmao hamya krikha problem krikha o shakarala ramastiki o zundo kore bukoro mastiki hallelujah. Rita karalara magarastike. Oh Rita. Oh hallelujah. Yes Lord. Sengkahamse. Katharse. Thank you Lord. Thank you Lord. Nang asake kaham klay mani bagay. Ti prahaste ni joto ministers, cabinet minister, oba kina MDC, ti EM, oba kina CM, joto ning tani yafaru Lord. Bebag ni mangse Lord. Katal bekha soy hamzak nai bekha soy samong kaham klainai bekha roi neng hamari klaimani bagai nara hambai Lord nini thani submit khayu bebak Lord kaham ni naran phayu so expect ni naran khayu Lord source neng bebak ni so nini thani bebak ya faru Lord hallelujah. Thank you Lord. Thank you oh shakaraba hallelujah hambai norokno nga jora namani bagai te paripal ke Jisu Kristo nini mungbai afa nini thani bebak ya faru. Amen and amen. Hallelujah. Just amen ni receive klai di. Nong tomung no gastric problem tongo ba mungsasek disease narono satogi tongo ke saiman di aba hai problem aba hai tumor cancer blood cancer pressure diabetes abote nini bagiya abo kerikha. Amen. Aba ni bagiya ni sadi. Diabetes ani bagiya ni sadi. Diabetes dengan langmau keplaing payment sadi. Pressure dengan langmau keplaing paymentnya. Sadi ni bukuk bay. Hallelujah. Saat ini bukuk bay. Pressure, diabetes, cancer, blood cancer, tumor, di tamnai hepatitis dahan da coronavirus dahan tamo mung sa bemar. Cini langma keplaing pay manya sengka tamo Jisu keplai. Abahai kesen jenis cindo tay keplaing pay manya. Abahai kesen rok tay sini pasingo pay keplaing pay manya. Amen. Paling kita asing sitem. Tay asik follow log reglaka. Tay narok jetini serang marok note kaidi. Tay mangke tay siya pori pidi joran nawi. Haga khana ni bagay narok jatun tiarang di khana bahay no noi tawo live fai pinai katal kai tani kong serang lai pinai tay ang narok no koina musungo tamo narok blessing ni tongo kai tani kok khanawi hingke narok WhatsApp rogo narok short video klai rohon di ang blessing ni tongo kai tani kok khnamani bai ani hamya bahay ke hamka ani problem tongo ni solve pangka ani kabang ma khajak amahai lama tongon pyok jaka amahai rok nong testimony tongo hingke tay marok hamaringi tongo ke testimony rohon di ani WhatsApp number ke 9774518979. Hallelujah. So narok oro ani WhatsApp number rohori mano ke narok ni aje testimony na ang upload khlainai ti je nok nai rok porok blessing nai te hamaring nai. Hallelujah. Narok tamo no blessing ito ke testimony renani ta korodi tamle je lokobus kengo sakhi renai kaitur bahai no bono
afani mane Jisu Christ afani buskang bono gosina hinisau hallelujah 9774518979 nok sinadi 977 mane 9774518979 9774518979 obong kani number WhatsApp number norok norok ni testimony rohodi yes haike norok ni testimony nang upload khlainai je nuknai rok borok bless ngai hamari nai hallelujah norok je hamari manmani do hamari manei tongmani kaitoni kok khnawi abon norok rohodi tai extra kono asu rohon nangya 2 minute rok norok je bless ngai tongmani kaiton norok je bless khlaiman testimony hallelujah so tina asung siteng kaito kaham tai norok jotono kaham amen